dala ti biyag. Ay, anya nga tamanin ti sidaan ita. Ay, huwag nga rod. Katinak manan agugot iti no anya laditan tay sausaw iti bugoong. Wen nga rod taoray siyak. Ogot ti kamote ti sidaan may. Tanya ngay nga rod. Kastala ti biyag Ano san ti adda ako nada? Imbag pa'y dagiti kaaruba adad duma tanagi-imas ti sidada. Wen taada kwartada nga igatang da iti naimas sidaan da. Ngam siyak, ano san la ti adda akas iti kunam Ay uwan, Clara. Ano san la ti adda? Bakit? Lukataman day tatawa. Taapay, kat nagtapok day ta kalsada, sumrek ti tapok dito'y kusina. Naangot ko nga main amadamang aglutluto ni Kumari Marosa. Say upan tayo latan, di lutlutun na. Tapno maimas tayo timangan. Ay, wala niya. Tanay, inlambong manan nga ugot ti kamo, titisinaan tayo. Ay, wala gayam. Diya kalaman second bagoong. Aguray ka, tamapanak mangala. Abangan tayo ka din, bakit? Mabisina ko. Di ka lang makaururay. Ay, nakulbet pala da ito karnay. Masayup ko nga mini jay salas ti ayamuom ti lutlutwam. Makapabisin. Nakulbet pa nga rodya karni ti manok. Aguray ka basit Nagbayag mo mata na paluknangan. Kitne, mangmanganan da pare Martin. Anya laang mat ngay nga minti si daan da. Nakitak itay ni Marie Clara nga agugugot iti kamuti di talikod ti balayda. Uyawan manan ti si daan da ako nakon. Ay, awan mat nga min kwartada. Ay, pirme mat nga agrigrigat day ti panagbiag. Iso nga rod nga ibagbagakin ka apadigwam ida. Sana mabalin. Adula amin. Kat nagdakkel mo deta pinarti mamanok. May bustaya deta. Ipasidak ka dagiti aso ken pusa no saan ta ama ibos. Panggapwak amang ipadigo. Makabusog mat gayam amang langab iti ayamuom ti sidaan di takaroba. Bakat? Nabsog ka talaga niya. Siyempre sinabayak gayam iti subo subo. Kabayatan nga aglutluto ni Kumari Rosa. Sika talaga lakay. Kanayon kat anaimas ti sidsidaan da. Adong amin ti kwartada. Agasam ngay matiswildo da nga agasawa. Tagpada da nga daan trabaho. Ken, adda mangipawpawit iti kwartada. Nanamay ti biyag da lakay. Idinto adata, ay na. Nagado ti anak ta suportaran ta. Agswertetan tulat ta, bakit? Basta agan anos talaeng. Makauma paikit din ti agsidsida iti ugot. Pare, lapsan ka ba ya? Sige lang pare. Nay, mapankan sa agtrabaho. Wan pare, kanya nga deta ilan lansam. Ay, daytoy man pagtarak na ni misis ko iti manok pare. Baglang adda pangalaan iti sidaan. Ay, kituan nasayat deta na panunot mo pare. Ay, nalpas nga minin tay rangtay nga aramiden may. Iswa bakante ak ita. Kayat mo asawan, awan trabahom. Ay, awan nga rod pare. Nikat agkasapulan ti kumpanyami iti trabahador. Ay, irekomendanak man nga rod pare. Awan pakamuan ka. Apaman ang makasaritak ti manager may. Ay, agyaman ak unay pare. Masayop manan ni Kumarik Aklara to'y lutlutwag anaimas asidaan. Kasta unay manan ti apal da. Puray la tumalya-talyaw. Ay, pasikatan ka man kitde. Mari Rosa! Maray! Apay, Mari Clara. Ay, nagadun samot day talablabaam. Ay, huwan nga rod, Maray. Nagsakitan to'y imak nga gulgulgal. Ay na, mangala ka ngamin iti washing machine mo. Tapno saan ka amarigatan. Manulang mati washing machine. Ay na, awampay mo't igatang ko, Maray. Tawampay mo't trabaho nila kay ko. Parparigatem laday tabagem nga gulgulgal.
Maang-angot ko day talot-lutom asidaan, Maray. Makapabising. Aya, maangot mo, Mare. Ay na, kari-kari day toy. Paborito nila kay ko. Ado day to'y ginatang ko, 2 kilo. Da kami kadagiti anak ko. Ananusan milangan ti agsiday, ti ugot ti sayuday. Anyangay nga raw, tit isulaang matiabda. Kaya't yo, tapadigwan kayo, Mare. Si Kaman Maray, no kayat na kami nga ikan. Nabayagan na, di nakasida kami itinaimas. Ang pampanunutek. Ado, dagiti pakanak nga aso kan pusa may. Ay, kaasi damot no saan da amaramanan da ito lut-lutwak, kare-kare? Ay, inton maminsan laangan, apadigwan kayo, Mare. Oh, at to'y ti si Daon anabati may kadagiti anak mo. Green manain. Naigisa nga ugot ti sayuti dayta. Ado ti bawang na, iso anaimas. Mala, mangangkan. Ay undayam. Nagsarita kami itay ka ni Pari David. Irekomenda na kano iti kumpanyada. Agkasapulan da kano iti trabahador. Ay, mayat ano kasta? Barang maalak Maala ka? Apay kit din asaan, kat naglaing kang agtrabaho. No adda trabaho, bagayt. Agsidata yung tuman mo't itinaimas. Ay nawun saan mon amasapul nga ibagaday talakay. Kanayon kat anaimas ti sidsidaan da Pari David. Kat isumad, kanayon nga ipasikat ni Mari Rosa ti sidaenda. Una, tada ipasikat da. Baybay amidan. Jakla kayat di style na naglaing agpabain. Pinabainan na ka? Aghasam itay. Kuna na apadigwan nak itilutlutuan na si daenda. Ang imbabawi na matla adagos, taipakan na laangan kano kadagiti taraken na nga aso ken pusa. Ay, unay matdaytan? Kastan sa talaga ti ugali na. Iso nga awanan ti gayem na dito'y lugar tayo. Anyangay lakay, nabsog kamot lang iti kare-kare. Di mo yan nakita. Basit lang tikinan ko. Kaapay, nagadupay mo dyan luto. Nauma ko ni ti karne. Inaldaw matlatan karne ti ilot-luto masidain. Agreklamo ka? Kat di ta kaaruba, ugot laang tisidsidaan da. Sapay taba ka na yun ti pilya makarne. Kat, an-anwan ta nga ruday to inlutok ngay. Intun sumaruno agpalingki ka. Saan man nakarne ti gatangam? Naumakon. No kasta, ibelang kon day to nabati asidaan. Ipasida mo na kadagiti aso ken pusa. Saan damot akayat? Kita am dayta. Uray dagiti taraken na umadameten. Ala, ipadigumon kada Pari Martin. Ay, saan ang mabalain? Apay kumangay. Kat nasaysayata pa kay ranudan ti sabali ngam ti ibelang mo. Sayang mait. Ay, saan? Kaasya ka nagluto? Ipadigukla kadakwada? Ay, pakawan kunak manan. Ikabil mo kit din iti malokong. Tasak ti mapanmangtad. Mapanak mo't lang di tabalay da Pari Martin. Taday bagaken kwa na. Anyang ay ti ibagam? Kaya't nga laan ti kumpanyaming agtrabaho ni Pari Martin. Tinulungam day dya a tao? Di nakantupay ammo at tulungan. Awan nga rod trabaho na. Di ba'y taagrigat da iti biyag? Ay, unay mo't deta na klase ti panunot mo, Rosa. Ay, jak kayat nga itad da ito nabati asidaan kunak manan. Ay, jak la kayat atulungan dagita atat tao. Umay ka, Pari David, tagkapita. Saanin pare? Umay ko bagaken ka. Anaalakan iti trabaho. Ay, nagsaya at manday tang ipadamag mo, pare. Kaya't nakakano akasarita ni Boss Inton Bigat. Ay, sige, pare. Mapanak inton bigat. Clara, bakit? Agisagana ka man iti native ka pa'y. Wala kay. Umay ka, pare. Agtugaw tamampay. Taagsarita ta, maipapan iti trabaho. Ay, kaya't una. Day talagayam.
Urayin talaangan, tinative akapay, pare. Anya day taawit mo nakasupot. Di mo maangot. Native akapiday toy. Inted ni Kumari Maklara. Nagkuna dumawat ka iti kasta. Ah. Kat nagado tinakaduling nga imported akape di ta kabinet. Amok nga adaw. Takanayon da ka pauitan dagiti kakabsat mo manipod Amerika. Katwan! Kita aman? Napuno day ta kabinet iti kape nga imported. Nagingi na dagita. Manu atawanan dagita nakadulin dita. Tadi mo mat kayat nga iparaman. Nag-expire sapay kit din dagita. Kat, day ta impadawat da akape. Sigurado ka nga awan sabidong day ta? Ay na, unay mo dita panunot mon. Apay kumalaukan da iti sabidong. Nasayat da ka ruba. Sana kasken ka. Anarugit ti panunot mo. Clara, bakit? Adain sangpat ko asid ang tayaw. Lechon ko naman. Itay da ka pa'y nga orayan dagiti anak mo. Taimbagam ka na nga gisangpet ka iti lechon. Agsida tayo man mat iti naimas, tadan trabaho, bakit? Ay, lakay. Naggapuak ijay ilay. Umaydan to kano ikabit di kuryente tayo. Adda pagbayad tayo, bakit? Huston to, intun sweldo. Isumet ti kunak, tanay. Tunggal mariing tayo iti agsapak, nagngisit ti abot ti agong tayaw, gapo iti digas asilaw tayaw. O anya pare, mayat mat lang ti trabaho. Ay, wan, pare. Kanayo na nga overtime. Imbagan ka tanapig sa ti pamaging. Naibtur ka iti trabaho. Naruam laang iti nadagsan at trabaho. Ay, ada ko maibagakin ka pare. Anya day ta? Maopera ak ngamin intun sumaruno bulan. Ay ha? Sanak pa lang nga makatrabaho iti makabulan. Kalpasan ti operasyon ko. Ay, katuna pare. Kasapulan at anggadam ti operasyon mo. Sikapay lang ti makamuamang kita kadag iti trabahador pare. Ay katuna pare. Day talagayam. Sikala ngamin ti talkak ditoy. Katagyaman na ka pare. Gaputa pagtalkan na. Ate Clara, padigwan ka itin lutok aginatan nga aba. Naimas daytoy. Nay, nagmayatan. Ay, agyaman na kadiwata. Paboritok da itoy. Ay na, saan ka ngagbabawi amang sida? Gaputado ti gatana. Nagnanam si ka. Naimbag ka pa'y tagpadigo ka. Ket, kasta talaga. Kasta lati biyaga ko nada. Tigkakaro ba? Agpipin na digo ka nagtitinulong iti tunggal maysa. Nagsaya at kaakaaruba, diwata. Ay na, basit laba nagdayta Clara. Ala, inakbat padigwan ni Helen. Sige, nay, padak mat day jay ngawan na ima sa masidsidana. So, matgayam amadmadlaw ko asaanan nga aglutluto ni Mari Rosa di ta kusina da. Bambantayan na siguro nila kay na iji ospital. Bisitaan tanto mamangarod ni Pari David iji ospital. Deta kumamot ka ti bagakan ka. Amok akasapulan dati tulong ta itapanawin lakay. Katuan mat. Kaano ta aya ang mapanbisitaan? Tagluto ak itibalon tayo iji ospital. Bakit? Asino dagiti bimisita kanyak itay dito ospital? Anya abisita sa sasawam. Ay, agam ang mangaw kan samot lakay. Ne, kaslado tinakita ka bimisita kanyak. Ay, una yan. Epekto siguro dahi tati ado anay injection na kun ka. Ay nalakay. Awan pa'y apulos ti bimisita kun ka dito ospital. Uray dagiti katrabawak. Awan. Uray dagiti ibagbagam agagayem mo. Awan ti may. Di da kun malagip. Ket no nagadumat ti amok agagayem ko. Naimbag amalam mo, Mari Rosa. Da kayo matgayam, Pari Martin, kan Mari Clara. Kumusta ni Pari David, Mare? Nalpasan ti operasyon na. Agpaimbag langan. Ay, adain lutok asidaan ditoy.
ramanan niyo. Imbagla apamigsam pari David. Ay na, agyaman ak Mari Clara. Ay na, agyam anak mare. Ay, jak pahikit din masangot ti agluto. Tasyak mutlatan ti mang bambantay kanila kay ko diti ospital. Ay, adda ka di ibilin mo akasapulan ang maarami di jabalayaw, maray. Kwa mare, dagiti ko madingwen me. Adda ko mamangpakan kadakwada. Ay, siya kun Ay, agyamanak Mari Clara. Ited ko ken katitulbak ti balay. Awan, saan ka madanagan, mare? Nakaruar matgaya man ni pari David iji ospital. Katuan, kasangsangpet dalay tay bigat. Nakita kat jelugan da dita. Kat, anya ngay day talutlot mo asidaan. Bakit? Ay, daytoy chapsoy. Isukanukat ti paborito ni pari David. Padigwak idahin ton madamdama. Inlakam mo ida? Wan lakay. Mapanmuntuman kit di ited di tabalay da. Ay katun Pasurutan matan itinaloom amangga. Tapno maragsakan damot nga agasawa. Ne, inibus mo matanday tayong padigo da Mari Clara si daan. Naimas gamti pan nakaluto na. Ay nalakay. Nagsaya at dagayam akaaruba. Nakamiris kan. Namiris mo niya pagsasao ako nana. Agpadigo ka, tapno mapadigwan kan tumit. Iti sabali asarita, tumulong ka iti karubam, tapno tulungan da kan tumit, inton si kati agkasapulan. Uwen nga rod, lakay. Iso amanipod ita, Rosa bakit? Agpadigo kamat kadagiti karubam. Di kagim imot, tapno saan kan tumit, amaimutan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Agpadigo ka, tapno mapadigwan kan tumet. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ay na, una yun nag-sweet dagiti nga agasawa lakay. Makapaapal da. Anya man dita buyam dita cellphone mo aya. Daytoy di impos ti gayem ko video da nga agasawa o buyaam nga minang. Iso nga rod ajak kaya tag cellphone. Tama sa dutak nga agbuya iti kakasta. Istorya am langan no anya dayta. Daytoy video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabong sana kinis ni misis na. Sino agayam mo aya dayta? Ningay Jenny. Ti asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamot no kastoy kaswit tinaasawa. Hoy, di nakpay maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagid ka manan. Idi na minsan nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Ita? At dapay hashtag na forever, kaskada couple goals, kunana dito'y Umapal ka? Namin tamat anapan ng restaurant Restaurant kano di turo-turo apang panganantay di palingki a budget meal. Ha? Di nakpay mo may turod ama idi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito'y lakot at tilapia. Nagtumal kat itan ayan. Malausdan to. Ket aramidan ta ati sigod nga aramidan ta. Masadutak man laang amapan agisursur di tabalay-balay. Imbagak aya asika ti agi sorsor. Sakmat. Rumbang laang asika tasaan ka mo't aswit kanya. Anya saan aswit asa sawam. Malay sagana mong dagiti isursur mo. Wen, isagsagana ko. Napambanno ka kung nabipukpuk ka. Mala, muna kan nga gawid, tagi nanakan. Siya kundi makaamo nga agi sorsor. Sigurado am amalakom amin dagita tapno saan amalugi jay punan ta. Wen kadi, anya lakat ti bakit ko na ya. Nay, apay dayta. Ket, arakaupan ka Tapno saan mo amarik na tibanog mo. Arakupon na katagat tilapia ka. Awanan ka iti
Tibain, babairo ka! Oy, di ka gibunga. Ang mga namatama anak. Day talag babae di mom. Agbababawi ak anak ikalay sa kaniko. Sige, kog taram ta diding aging kayat mo. Di ta ka manlangan. Uy, saan ka pumanaw? Tumanay ako. Hoy, agsubli ka! Ay, unayin da kita ka aruba. Agap apa da manayin. Timbaray ni Barbeng, tabarsakan ni Gine iti plataw. Nakitak pa'y ni Berto nga agi sursursur iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti imbarsak ni Jenny a plataw. Taapag isaw, alumabas di tabalay da Jenny. Adda pa yan mairaman sa bali ataaw. Ay, apay nga taaka na yung da nga agapa. Ay na, kastala ti biyag Agapa na tamot ti agasawa. Ngamaday. No agapa da, rumbay nga pagsaritaan da na imbag ti parikop da. Saan ka nga agdadaal da iti alikaman da? Adakon. Pumanaw ka diti balay ko! Awan bain mo! Ne, apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Ep. Ne, di mo ibarsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pam. Nangina dayta. Laglagi pam. Hinulhulogam dayta iti mano atawan. Winan niya. Dayto lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. Ay! Kol arupam! Nangingina dayta. Ay, nangina ti paryok. Stainless dayta. Apay, di mo amo aribo ti bayad dayta. Ay, no syaken ka. Ibabak na kita. Ano maitama dito yung rupak? Siguradaw makupit. Bakit? Ay paibos ko tilakok at tilapia. Ay, kat nagsaya at manlakay. Naglaing ka nga gisursura. Kung naktumad kan ka nga da swerte kiti negosyo. Ne, anya ngay deta nakasupot ang ginatang mo. Gaputa nakalako agsida tayo mat kita itilit yung manok. Ay na, maragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga rudin tila misaan at amangan tayon. Itayak pa amabisin. Anya ti ko na? Kunak, isaganam tila misaan. Saan aday ta? Jayin mo nang imbagam. Di kunak babes. Mayat matlang ka di adenggan. Makapasigar adenggan. Ay, kat no, saan mo kaya ti babes? O di, sweetheart lang yan. Wanya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung na masana ka sweet kan ka. Itatagbali na ka sweet. Di mo matngarod kaya. Berto agtal na ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay, katwan, ano isuti ko na maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia lat tamot ti payud mo. Nagbubuak laeng, ka naglabarak. Malaminak namin. Hay, pati sang aw mo agat tilapia. Nagadwa reklamom. Pagpadpada tamot lang iti angot. Ewan gayam. Nanda ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan mo't ita ti impos na. 5 basak ije balayda ang nagisursur itay. At dahamot ti mayababat siya ije ruwar ti balayda. Imbag ko na mata, sana ka natamaan. Tapay ko ma. Ngam jay ti mayab apalanggana, ti jak nalis yan. Ti mama dito'y tuktok ko ngagkalkalbo. Gusto nga dabukol da ito'y tuktok ko. Nan kita akman. Hmm. Ay sus, adang agpaisaw. Hmm. Uray lalimitang. Panagkunak kat agap apa da nga agasawa. Da Jenny kan Marvin, agap apa da? Nanggagkumat ngagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Ang permida mahit no agapa da. Agasaman kiti da ito'y tuktok ko, tani nagsakay. Maturog ako man. Adamanin ipaaramid mo. Ala ka din. Ingkan mga la iti kutsay di tarwar. Pitpita, masa mo itapal ito'y tuktok ko. Tanya ti aramidem dito kusina, abigbigat? Damagan pa lang, mate. Kas iti sigod Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ang tinakam kukan ka. No saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara ginatang ko. Na,
Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka di ti balay. Hindi pa lang nga minapapapanawan ka? Ngam di ka mat pumanaw? Gumatang kayon iti tilapia. Presyo agang wid. Umay kayon. Aray! Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kangagkita ta. Ijay Facebook, ti pakakikitakan ka. Win nga rod. Sikati ka na yun nga ag-like kan ag-comment kadagiti ipopost ko. Win nga rod. Ani, matang taka di tilapia. When honey bunch. Oh, Ay na, nag-sweet kayo gayam at talaga. Sugar. Kasla mo, inalaas nila ako dahito eh. Ay saan analaos dagiti lako? Aglaglag to da pay Agang angas da, kitain nyo nga minang. Ay, Sugar. Intalangan iji sa bali. Iji ti pagkatangan ta. sige. Maring, pasensya kan Iti kano sa bali ti paggatangan mi kuna ni honey bunch ko. Ay naglaglag to pay dagiti lako ko. Takit din. Angam sige ano, iso ti kayat yaw. Ay, una yun na kita nga agasawa. Bida pa'y magimatang itilako. Uray may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Oh, bakal. Inangay. At buhay na mano mo. Adda kumaa. Ni Jenny kumarod. Nung ginuyod mo ni Marvin agumatang da kano iti sabali. Ay, wine. Ijay mat ayan ti balasang aglaklako ti gimatangan da. Di napintas nga aglaklakaw, tinaggatangan da. Wine. Abay, saan da nga mo ti agpili? Kat no nabnabiyag da gito'y lako ta. Idinto ta natay ti lako da ita balasang. Ay, saan tamanin anak kalako? Di ka di matanagan. Isursur ko manen, no damat da alako ta. Apay, saan ka manan nga agtagtaga rin? Sangkadlaw launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Tila mapampanunot mo mait kan madmadlaw mo. Kadagpay sumat. Apay, ti kunam. Jak na si putan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang. Hey, panunot mo la dayta. Babairo ka talaga. Marmarwam ka na. Daytoy mait. Tilapia! Gumatang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Agap, padagiti agasawa Jenny kan Marvin di Jerwar ti Balayda. Aglakwa kid din iti tilapia. Narigat ti may ramraman. Asos. Ni, magpapaarayatin. Ay! Inakon aganawa. Pare! Gusto detan, sumartang kayon. Anday ko! Apay sakbat ti sinipat mo, pare. Ay, kwa. Kalbon ka! Anday ko! Di nakpugutan mo't, Anday ko! Sipat kas ka nakaramot mo't ng tinaganab ko, naganawa. Ang lisi kang amin Anday ko. kung saan asik ka, ipapangot ka! Gawin na kanlangan! Bakit? Saan ka nakalako? Naan-ano ka, Berto? Naganawa kiti agap-apa nga agasawa. Sakmatan ti sinipat kan pinungot kan kinaramutan da. Anya, nagkunang amin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marvin. Anya, Pero may ti panagapa da. Kunam mata sweet da. kano nakitak ida iji palingki ang nag-sweet? Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay ko nata nga rodain. An-anwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo umat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapo
ipapulis ka iti kasto nga naramin mo kanya. Nagadunto pa iti karamot dito rupak. Sika pa iti adaganas na nga gipapulis. Ay, nabangking sanda iti rupa. Gapo iti panang pam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa nga bagbagam da ita. Duwat ang agpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, gumatang kayon, tilapia. Ay, si kamot gayam taglaklako, Berto. Saan ani maring? Ay, isak. Tagi na namat ni bakit ko. Ay, pasensyakan talimtag mo't tarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamat, pinungot-pungot kan kinaramutan nak. Ay, kasano kat nakapating nga kamag ngamin. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmat tan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan, Berto. Ay, imbag ka pa Tanakaan-anos ka nga asawa ni Maring. Kat siyempre ay ayatan ni titunggal may sa akin ni bakit ko. Oray saan mi nga ipopost iti social media, agin inayat kami. Sana kung nag-post. Tapay mat, Kasano? Amat namin. ano tinapasamak mo? Ay, si Moro ni Jabalasang naglaklako iti tilapian nila kay ko. Ay, isumat lagaya, masaanin nga glaklako day, kaabay mi dito, eh. Ay, inagaw na nila kay ko. Ay. Inagaw na. Maring bakit, adakon. Nakalako ka? Nay kamat na ya. Day tamat ti umuna adamagam. Kat, anya ngay nga ro. Nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At dain sangpat mo asidaan. Katuan sakpay ti ko nam. Fried chicken ko naman. Kanada pa'y pasurot na. Anya ngay data. Sabong. Tamagam tayo lang, mate. Manong ngay data? Nangina ti presyo da ito, eh. Bunch of flowers ko naman. Parakin ka, dungdungwak adarling ko. Adula amin. Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanyak di kwarta. Taisupay nga igatang ko iti kasapulan dito kusina. Kita manday ta nga ugalim. Nakarikreklamo ka. Nga uray ka la agunget no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agunget ka manen. Saan ka mauawatan, bakit? Anya ngay dito asabsabang, makan ko nga raw. Apay nagngina. Basta, dungdungwan ka bakit? Aging gatong paltanan. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak aswit, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you bakit? I love you lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ananwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo met nga agapa. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Lord, nakitam ka ni Jay ka idil-deliver da aref da divina. At ayaman. Kat no nagdakkel arif da yay. Kabalan da ayaman ti gumatang iti ref da. Kat di danto pa'y maipasemento da kusina da. Nasimento mo't ka noon. Nagkunakan ka, nana? Ay kaya't mo asawan. Timangkan pa'y lang adaga da kusina da. Katuan. Iso adyak mamati nga adda ref da divina. Ay, nakitak mo't ngayon deliver da. Amangan mo't no utang Awan kwarta da divina. Kat no nagadunto pa iti utang na. Ay, nanana, inal daw nga adda mapan agsingirkan kwa na. Adda arawan, adda weekly, adda mo't everyday. Ay, nagadumot day ta nga utangan.
Flour! Adag tuk-tuk-tuk! Napanan naman nga tanay. Siyak man lati magilukatan. Naimbaga malam nyo. Umay kayo ikan iti meriendaan nyo apansit. Apay nagluto ka iti pansit balasang kaw. Asino ti ag-birthday? Awan ag birthday. Nagluto aklaang iti merienda. Ningay flour. Ay, awan nga ron man dito balay. Diyaman na mo no napanan naman ag. Ang nagaduma dito nga inted mo na pansit. Katado kayo mat amangan dito'y balayo, tata. Ay, agyaman na ka, Divina. Umay kung to ipasublikin ni Flour, to'y malukong. Saanan, tata? Kukwayon. Plastic laang mat dayta. Ay, kastaya. Ay, thank you nga ron, balasang kaw. Tagkapuan, Flour. Di ta karuma, tatang. Anya day ta kang kanam? Pansit nga inted ni Divina. Nangted iti pansit? Nagimas. Rama nama. Awan tupay makita ka karnina. Puron samot carrots kan repolyo tilaok na. Si kapay lati agreklamo ko si kangarutinik kandan. Ay na, tatang. Jakla kaya ti kasta aklasit pansit. Ha? Ay, animik mo. Kurang samot iti soy na. Lakay, kasla brand nyo, pay mo dayto'y ref nga inted kan ka, jay boss mo. Manmanuda nga inusar dayta. Gimatang da nga min iti baro a ref da. Iso nga inted dan kanyak. Nagadun tit-ited na kan ka, lakay. Magustuhan da gayam ti trabaho. Ay, kan nabayag kang aminin nga agtrabaho, kas electrician iti repair shop na. Wain, mala. Agluto kan bakit? Kalpasan na mga anak, at damapang ko tarimaanin at tibi di takaaruba. Nagsayatan ngay, iti kasta, at damanin maigatang iti sidaan. Nay, si kamit gayam ti umay mang tarimaan da ito aggilap-gilap at ibim Maria. Hawan na, sakti imbaon jay busme. Wina. Tanapanak iti shop yaw. Kat jay bus mo tinakasarita. Sak nga minti ibabaon ti bus ko, no kasta nga addaag pa home service. Daytoy TV may aggilap-gilap matay. Mala, takitaag no anya ti problema. Damagak man gayam. No mano ti pinanggatang yu ije review anakitak nga in-deliver da. Saan mi aginatang dayjay, nana? Inutang yun samot ka now. Nagkuna nga inhutang mi. Ni Flor. Iso ti may na inistorya ditoy. Anya? Ket no inted ti bus ko dayjay, nana. Ay, kita man lang nga agpaiso. Nagmaday ti may inistorya ni Flor. Kas jay namot at talaga dayjay, babae, nana. Ay, sigurado. Mapan na istoryan dayta kadagiti kakaaruba. Nakaisam nga agpaypayapay ni Divina kan kadita arubayan da. Nga mapay atin nalikudam. Awan lat mood ko amang isam kan kwa na, tatang. Si kalangarutis isuman nan. Nambarak ko mga umisam kan kwa na. Kinuin may nang tad iti panset, idi kalman. Jay panset, nga awan ramraman na. Ay rin naman am. Ay, basit lang, tatang. No kasta. Sikatin ang ibos, iti panset, kinalubak iti lamisaan. Ay, sana siya, tatang. Rinaman lang kunak mag. Asino nga ron nga itinangan? Jay pusa siguro, Nakapilpili ka. Di kanto pa'y makaluto iti merienda ta. Day tala makikakaruba ti ambaw nga raramidan. Nuan niya lat mapan mo istoryaan na kadag iti karuba.
Apay nga ta, anong isamak ni Flor? Kat misuotan na, lakay. Isupay ti daganas na amang misuot kan ka. Ket no tila istoryain na, maibusor kan ka. Ay, nagkunamot kan ka? Di na nagaret. Idinapan ko tinarimaan ti TV na. Anya ngay kano ti istoryaan na ijay. Inutang ta ka no ti refta. Makapakatawa mo't dayta nga istoryan. Nagkatawa ka pa ilain. Ket no dadadailan nan ti imahim. Per dyan nak? Iso nga daywam day dya tao. Sana na sa ati ugali na. Kat bayam, tamaumang agistorya. Ipabarangay mo kit di Ay nalakay, saan abali a pimangit ka iti istorya ti dadduma. Tinapatag, mas pangit day dyan ang istorya kan nang pardayakan ka. Sa bagay. Nay, rumor ka manay na di ka pa'y nagsagsagay-say. Ay natatang, pakibyangan yon tumot ngamin amin. Ay, bagbagak laeng, Flor. Apay, di ka mabain alumabas-labas di ta kalsada akuso-kuso ta buok mau. Ay, Ah, pagkasendak nga uyawan. isukat na pinanawan na kadya asawam, ken insukat na ka iti sa balay. Gapo ta di mo pa yan maasikaso ta bagay. Pumanawak man laangan. Na. Ay, pirjam man ang tel daw ko. Ay! Agawid kanual daw, tagluto ka! Ay, kaasim at ti ama ni Flor, lakay. Tapay. Kitaom Agar aron manen ijerwarda iti paglutuan na. Wen nga rod. No apay matasan na mailutuan ni Divina. Lakay, parchen taman di may sa amanok ta. Tain naktuman padiguan inton madamdama. Nana, apay ngay, tasaan kamutan ang makitkita dito igid ti kalsada. Ay natarimaan nga mi ng TV, may. Isong agbuy-buya akno kwa. Ay, kunak man no saanan ang matarimaan. Ay, tinarimaan di asawa ni Divina. Impatarimaan mo kan kwa na di TV yo, nana? Apay aya. Anya ngay matiam mo nang agtarimaan day jay. Kat natarimaan na nga raw jay TV, may. Ay na. Agpirdin to manan. Sinsinan ti panang tarimaan na. Nagkunakan ka. Adumat tinang ibaga kanyak. Mano ayat ti siningin nakan ka. Amangan nuwinan to 3 na ka, nana. Ay, adda resibo, jay binayadak kun kwa na. Ay, nanana, saan ka nga agtalak iti dayja a tao? Ay, si kamot, Flor. Awan lat di ka is-istoryaan. Ay na, papapangitem laeng ti imahe ti padam a tao. Ay, nay, Divina. Ay, si kamagayam tiyagtuktok taok. Win tata. Tao may kaikan iti sidaam akarnit manok. Ay, una yan balasang ka. Ay, agyaman na kaano kasta. Apay, awan manin ni Flor? Ay, inal daw arumwar mapan makis istorya. Anya ngay nga raw. Ala, sige, tata. Panawan kan, taing kakit manganan tanay. Pangaldawon. Tatang, anyat si daan. Ay, anyat orasan. Nagmalmalam ka Jerwar, anakis istorya. Ay, wow! Adda nakaluban akarni ti manok dito lamisaan Sidam day ta. Imbatek parakan ka. Impadigaw ni Divina. Anya? Imay manan nagpadigaw? Nakita nagayam amarigrigata tanak nga agar aron di tarwar. Ay, jak kayat asidaan da ito akarnit manok. Amangan no adda sabidong na. Di nasabidungan ako man. Inak ipasida iti aso, tatang. Ay, sayang.
Bayam ditan, tano di mo kayat, siyak timang sida. Nakaturugan ni tatang. Ay, mga nakon, kat si daak day tinabati akarnit manok. Ay, mabisina kun kat. Naimas lang ata day to luto day ja adivina. Ramanak man. Naimas mo ta talaga. Ado tilayana. Iso anananam. Ay nang, ibusol ko. Ay, baglaangan. Taado ti imbati ni tatang. Ay, bagak to akinalong jay pusa ti karuba. Makaangas. Tatang! Ano yato na? Tatang! Ay, imbaglagan. Tamok ti mangagas iti naispalan. Binitog naklang. Kasjay atap no maikat ti naibara di takarabukob mau. Rinaman naklang mo, tatang. Awan la, di kar aramidin si Kaplora. Ay, Nay. tatang. Hindi mo is-istoryan day ta iti uray asino Nang runa, iti day ja adivina. Apay, pada kaaya man nagistorya. Ay nalakay. Nagnam ay ti the washing machine na. Wen saan na masugat dagita imam nga glaba? Manungay ti pinanggatang mo iti day talakay. Saan ko aginatang? Adda nang ipatarimaan. Ngam saan na ngayon nalala? Manon atawon na ijay shop. Iso nga impayawid langan kanyak ni boss. Ay, kita man laang anya. Saan siguro nga interesado di aking kukwa? Makomkompleto ang dagiti appliances dito balay. Lakay. Apay nana, sa dino ti papanam? Ay, mapanak ko ma, di tabalay da divina. Ay, mapan ko man kita anja washing machine da. Mayat kanukay. Ha? Washing machine? Nangalaan damot nga iti washing machine da. Inted da kanula ang mat kadakwada. Patsin nyo mat nana. Ti amok, inala nila kay na ijay shop apag trabahuan na. Inala na, kunam. Wana na. Tinakaw na ano iso ti pan nakaawat mo. Ay, agtatakaw ayamot di asawa ni Divina. Kat no nagsingpet mat ti langana. Langana lang mat ati nasingpet. Ang agtatakaw day jay, nana. Umaymon kita ang ti washing machine mi nana. Iso nga rod ni ay mayak. Ay itayak pa'y lakumaa. Agam dinisturbo nak ni Flor. Tila manan imbagbagana. Negative manin siguro nga istoryan Ay, wen nga rod. May papan kanila kay mo. Pinirjan namanan. Ay na, bayan yun. Kasta talaga ti biyag nana. At daragiti man nag-istorya akas kankwana. Oray negative, istoryaan na latta. Ag-istorya latta aaginggat kay kayat na. Ngam, isunto matlaang ti maibabain iti ode. Tay kunada nga roden, di ka mang pirde, ta maibabain kanto iti ode. Ay, wen nga rod Nagalas at talaga ti ugali na. Agkaroba kami nana, ngam saan kami close. Yad adayo na tirik nana kanyak. Adda ngamin madi nga aramid na kat. Ay kat di mo latan ikas kaaso Tanataltal na ti panuhunot mo nukas ka. Ay, pudno nana. Mala, umayo kitaan ti washing machine ko. Kan, agmeryinda tayo inton madamdama. Kas lamang rururud day ja adivin. Day, apay manayin. Kano nagmayat ti tutugawan na ijay wanan ti balayda, ibagam ti kasta. Nakita ka kais-istoryana ni Nana Garet. Kas talauna ti panagkatawad Kaya naasawan, naragsak da. Ay, ti kunayo kit di tatang. Siyak ti katkatawaan da.
Aramid mo nga main. Iso ka butang mo. Siyak talaga ti pag-istoryaan da. Ha! Agaluwad da kanya. Lor, sa dinaw ti papanam. Punak no nasayat kayo akaruba, ngim saan mat gayam. Anya, tila is-istoryaan nyo kan ni Divina. Ay, apay ko maapag-istoryaan da ka. Ay nagadaw tinasasayat abambanag anasken apag-istoryaan may. Ha, si kakit din ti pagibusan mi iti oras may. Ay, saan ka ngagsaw iti kasta, nana? Day takot ngamin ugalim. Ay na, Flor, balbaliwam day ta nga ugalim. Awanan ti mayat na makigayam kan ka dito lugar tayaw gapo iti kasta nga ugalim. Anya? Oray kaguran akon. Ibagak ken katipudno. Saan da ka akayat agayam? Ha? Idarom kay tiday tanga imbagam, nana. Ay katwan agdarom ka no iso ti kayat mo. No kayat mo, kaduan ka pa'y Ha? Talagang ay darom kayo amin. Ay na, Flor. Naglaing ka nga garamid itinagalas nga istorya. Ang di mo matamaw day tabagaim. Kunamlan asino ka. Ay, tandaan am day toy. Saan ka amang pirde? Tama ibabain kanto iti ude. Ay na, jak kayatan ti rumwar tatang. Mabain ako. Ay ken nasayat ano di karumwar. Tanagabsoon ti lalabaan. Nay, kita Ay, apa o. Nakarugrugitan ti balay. Tadi mo masangot ti aglinis. Kagurak amin nakaruba. Kaguram? Kasi kamo tinangaramid itirasaon na kagura na ka. Pangit ka no tilangag. Pangit ka no pa'y ti ugalik. Agasang manday tanga ibagbagada. Nagmayat no nakasangwak kadakwada. Ang gayam, nagadutis istoryaan day tilikilikunak. Siya ka, ti mangilukat itiri daw. Ay, Divina. Umay ka manen ikan iti sidaw a pork chop, tata. Ay, agyaman na ka. Oy, Flor! Agsangsangit kan samot. Saan? Apay ko magagsangit akngay. Ay, umay ka man ta kasaritam ti anak ko, Divina. Ha? Nagriga tabagbagaan. Ay, Sige. Unay mat ni tatangan. Apay, Flor, anya tinapasamaken ka. Ay, awan. Amok, nga ado dagiti dakes nga inis istoryam kanyak. Makadanon amin dagiti kanyak. Ngamjak ikaskaso, ta saan mo't apod no? Ay na, Divina. Mabain akon kan ka. Si kaakit demot. Basta saan man nga ulitin pa'y, ngamin, si kamat laang timapirde iti uday. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, ana adaw iti pagsasao ako nana. San ka amang perdi? Tama ibabain ka iti udi. Dampok dito'y programa tayo. Gusta na tibiyag! Udaw, adaan dyan orayam. Ha? Ayan na. Day jay nay, kabababanay di tricycle. Ada kadwa na. Ay na. Pumimpintas matilabs ko itinal daw atata. Ay bagay na ti kulay ti buok na. Saka naka-uniform iti white. Ay na. Ad-adan anaing labak ni Angela, tata. Ay asit gamon Undaway mo day taoy. Ay, kasla. Agkabakabang tantoy puso, tata. Ingkaki din. Man-mano day to'y agundaway. Adaya driver at akrot nga agarab.
Pudot dito paradaan niyaw ang hila. Ayan na ay di pagluganan ta ajib. Wen nga rod, awan pa'y mo tinakapila a jeep. Kat nagadot di pa nakahilera. Ingka damaganan ah. Hello, mapagla. Amamom day ta lalaki. Dayta jay istorya aken ka nagkulit at text kanya. Ay, di agar aron kan ka driver. Ma'am, kumusta ka? Ma'am. Mauawat mo kadimot laang dagiti text ko kan ka. Inted ko tinumber ko kan ka. Takunam ano ka sa pulak ti pagluganan. Ag teksak laang ta ireserbaan nak iti pagtugawak. Ngam kumkumpurmi matinting kay tetex. Ay, saan mat akom kumporme, ma'am? Iparparik naklaang mati ayat ko kan ka. Tatalagaan ay labak kan ka. Ayagtal na ka. Uy, ang hila. Saan ka matakasta? Saan ka mat ngamin nga agrep-reply? No ang nati isumbat mo, ma'am. Ti saan ko apa nag-reply ket iso ti sumbat. Iso asar dengan nakon at eteksan. Grabe ka mo ang hila. Kasi mo di driver api na ba inam? Uray lalim mabaga api manaw. Kasano ka nagdagulit? Pasaray agmis kulpay. In fairness, cute day di driver. Anda kalid na kanatayag. Adan boyfriend ko niya. Kat, anya kinaganda di driver? Interesado ka? Irito kan ano kaya mo? Uy, si kamo. Agdamdam magaklaang mo. Malag saga nakakidain ta bumabatan kita waiting shed. Agpara akong. Ay, nabastadak samot tel, tata. Di kag sa iti kasta, Dudong. May saak matlaang ngamin a driver. Sa anak ang maibagay iti nurse akas kani Anghela. Siyak ngay, maestra mo di asawa. Ano samlaang arman? Ay, tata. Kasanum anaaram di na asawam a maestra. Ay, pinuskulak ati rupak. Kano nagaduk ka ribal ko iday aporo profesional. Ang siyak may tinakaigasat. Ay, nuapay mat ngamin ang nagayatak ka ni Anghela. Agsiyak taki din. Napangikat iti banog. Kuma, maagasan mo to'y pusok ang masaksaktan. Impasyar mo gayam ni best friend mo a Beth ije balayaw. Nakitam gayam di impus ka. Kayat ko tigumurakan ka. Tapay manan, anya ti basol ko. Inam atawanan ti relasyon ta. Ngam dinak pa'y inawis ije balayaw. Day talaang ti gumurguraam. Di kag katawa. Saan anak katawa ti naramid mo? No kayat mo, di ipasyar ka mo ijibalay may. Rumbang lang. Kaano ayat ti bakantim? Kita agtopay. Tado ti customer ni Jay Jim. Oh, makitam day ta. Saan mo ang mapanawan Jay Jim a pagtrap-trabahuam? Gym instructor nga rod daytoy boyfriend mo. Iso nga rod alab ka. Ta perfect day ta figure mo. Tata, apay nga taasan kumatan ang makit-kita ni Anghela. Ay busy siguro Ay, amangan mo't nulik-liklikan na kon. Tatalagas anak akayat. Ay na, di kag panunot iti negatibaw. Urayem Ay, nay, saan ayaan ni nanang ni Anghela dahi tanay? Isumot ti kahira. Ay, wan, isaw, tata. Ay, asit gaktab damagak man ni Anghela. Ay, di mo ibagbaga asyak ti agpadpadamag Ay, nag-order ka kay din iti kanenta. Sige, tata. Kumusta, ma'am? Ay, tisukik mat gayam a driver. Ay, agyaman na takanayon kayo amang mga dito'y restaurant ko. Ano ka ti inayabak apadak a driver, ma'am? Asino nga'y di kadwam apogi? Uge. Ay, nidudong day jay, ma'am. Pasahiros ko nga min jay balasang mau ani Anghela. Ngam dya mo makitkitan. Kumusta kay ti anak yaw?
Ay, adan apartment na iti asidag ti ospital apag trabahuan na. Masaduten nga commute. Ay, kas jay gaya, ma'am. Wen, ang imbagakan kwa na nga agawid ko maalinawas. Tamailiw kami matkan kwa na. Ay, wen, ma'am. Ay, adamot nga minan boyfriend na. Ay, adan, ma'am. Wen, ang jakpay mo't nakita. Ang gym instructor ka no. Ay, maskulado nga ruda. Wen, dayta ti ipampanakkel ni Angela. Nay, naka-order ka magaya man iti kanunta. Ay, katuna, takunam amabisin ka. Ay, tata, anya nga iti ko na dyan ina ni Angela. Agababang kanumot iti apartment. Kastagayam. Ay, day tala ang timbagana. Anya kumapay ti sa baling ay. Ay, Apay, pampanunutom nga da sa balin a boyfriend ni Angela. Awampay. hus? Ninanang na mismo tinakaibaga. So, sige lang. Agarem ka. Ay, nagpugi ka. Ituloy mo ti agarem. Ala, manganta nga rin tata. Ay na, pinapigsam manin, ti pakinakam ko. An, matuloy ang ti plano tang agpasyari di balayo. Talaga? Kanaw? Inton Martes. Apag iso, day off mo. Sige. Pag saganaak ni Mami iti kayat mo ang merienda. Uwa na. Saan pa'y laang amang lukat ni Mami iti restaurant? Kasi kasuan na ka. Future son-in-law ko naman. Nay, tata, apay ang nakadumog kamot dito lamisaan. Madingarod tiriknak, maulawak. Ay, ang mga nujay high blood mo mananday ta. Uwan nga raw da. Naminanaw na jak nagtumar iti agas ko. Apay ngay ngamin, asan ka nagtumar? Ay, kurang beti kwartak. Anya ka DJ agas mo, tata, tainak gumatang. Ay, awamat nga rin kwartak. Anda kwartak dito. Ay, kuha ka babain. Kaskalaan another. Imbilang ka natatang ko. Wala, urayin nak dito. Tainak gumatang iti agas yo. What? Dito iti paradaan nyo? Unhan, apay? Anya day nga angot? Jay kanal di taigi. Kasta talaga dito eh. Nagasukpay. Anyangay nga ron. Awan ka diti aircon room amabalin a paginanaan. Kabayatan ti panagurura iti jeep. Ay nakita umat at aglaw-law. Awan mo't tinaka-aircon dito. Babawi ko na ya. Maala, agtugaw ka dito eh. Tamapan ko damagan no asino tinakapila a jeep. Sa dino ti pagtugawak? Kita Dita, nakarugrugit ti semento. Ay naawan mo't sa bali a pagtugawam dito eh. Ay marugitan da ito'y jeans ko. Sapay nagnina da ito'y. Branded. Oh, anya nga tata. Mayatan tirik na. Mayatan dudong. Ay, agyaman iti ginatang mong agas. Kaya nalamiis at anom. Inggatangan kan iti agas at umaram, iti lasod ti makabulan. Ay, nagsaya at kalaki din aya. Nagswerte ng hilakeng ka. Anya? Ay, hello, Angela. Adda ka gaya man. Asino tinakapila a jeep? Ay, ni tata. Dudong. Anya? Ay, iso tinakapila. Jay jeep na ti pagluganan yaw. Ay, apay asyak ngay. Kano si ka. Sikan, tata. Adun ti pasaheros nga agururay. Itulod mo yan. Tapno adda mapasadam. Ay, agyaman dudong. Ay, nagsaya at ti ugali mon baraw. Ay, awat yun. Nagiti pasahi yaw. Tayon. Ay, permitiling at kon. Awanin ti bangbanglok. Sapay nagnina da ito'y. Anya, nagbayad kan? Wan, ngam saan na pa'y mat nga intadya barya? Anya? Mano ti barya maya? Bay amon, piso lang. Oy, si Kalakay.
Damag ka damag iti pamasahe. Ngam di mo pa inted ti Baryami. Ay, papit lang sa tawang pay pariyam. Nitag ko sila pa nakit din. Naglastog ka na lakay. Di nakamam mo. Ay, Susan. Kayat mo tigulo. Ay, Susan ka akasta. Kalma ka. Bumaba ka man iti jeep mo. Tagdinanog ta. Ay, sir, sa anak alumaban, may saklang ka driver. Lumaban ka. Sige, bumaba kayo. Tata! Anyat mapaspasamak dito eh. Bumababa matandag iti pasaheros mo. Taas sino kang agdamdamag ha? Kayat mo ti maaperkat. May amon dudong, maskulado, nay. Agbuya kayo. Tapaturugak man daytoy. Aglisi ka dudong. Tama nga no, may purok ka. Tikunam siguro. Kabutang kanya. Ay, sige, labanam dayta ko nam lang asinaw dudong. Huston! Saan mo at tagibasit tipadak a driver ah? Ay, di ka nagpakpakita dito, si ka maskulado. Angela, Han, tulungan nak mata na. Kakapsuta kon. Tumakder ka, may sam. Naalaala ang barok. Amaw, tandaan daytoy awan serbiti kinapurma, no ti ugalay, ket saan ama nagpasensya. Ay, grabe. Nabuyak jay video ang nag-viral. Ay, permiti katawak ka ni boyfriend mo. Kunak ano na pigsa, tanagmaskulado. Namindwala ang adinanog ni Dodong, natumban. Anya a boyfriend ko. Ni Rixor, saan ka di a boyfriend mo? Ay, pasensyakan awan, ta kinatawa ah. Makapakatawa mo't ngamin jay video. Hay, in-break kunday di Arexor. Anya? Apay mo't, di ka asi mo't. Naglastog mga min. Piso laang abarya. Di na pinasensyaan di lakay a driver. Kasano, no da kami ti agkatuluyan. Bastit la pa nagkamalit, danugan na ko na dagaws. Sa bagay, tay kunada nga ro doon. Awan serbiti kinapurma. No ti ugali, kat saan mo't ama nagpasensya. Katwan, imbaglakit din ang tadyak pa'y nayamam mo kin ni mami. Ada si Mardeng ajip di talikod tayo. Ni, guri ka. Kasla mabigbig ko di bumaba a driver. Ay, jay cute mo't a driver. Ni Dodong ijay video ang nag-viral. Iam-amukan ka ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Nag-beat man? Ay na best. Kastala ti biyang ka. Na Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, awan serbi ti kinapurma, no ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!